Buenas noches, bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es lunes 9 de febrero y comenzamos el informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. Ourense y Vigo quedaron incomunicadas por ferrocarril, más por la gestión de Adif y Renfe que por las sucesivas borrascas que atraviesan la península ibérica. Por otra parte, la capital del Ribeiro alcanzó los 100.000 visitantes el año pasado. Y además, los retornados pueden solicitar ya las ayudas para el autoempleo. Comenzamos. Renfe y Adif abandonan a su suerte a los usuarios del tren en Ourense. La Galicia Sur quedó 3 días sin ferrocarril por el precario estado de la vía y la dejadez del operador. Ourense y Vigo quedaron incomunicadas por ferrocarril, más por la gestión de Adif y Renfe que por las sucesivas borrascas que atraviesan la península ibérica. La primera por el retraso en las obras de mejora en líneas convencionales, con décadas de mantenimiento deficitario como la del Miño entre Ourense y Vigo, lo que hace más vulnerables a las condiciones meteorológicas adversas. La segunda por incumplir sus obligaciones de servicio público, utilizando el temporal como excusa, incluso cuando el administrador de la infraestructura indicaba que no existía ningún daño en las vías. Renfe abandonó a su suerte a los viajeros sin proporcionar transporte alternativo, a pesar de que el transporte por carretera seguía operativo y no se había activado ningún nivel de riesgo. Mientras tanto, en Portugal, los trenes del norte circulaban con normalidad, salvo el Celta-Vigo-Porto, suspendido por decisión del operador español, según Comboios de Portugal. La normalidad entre Ourense y Vigo no se restableció hasta la mañana del domingo. Décadas de falta de mantenimiento han llevado las líneas convencionales gallegas al límite de su precariedad. Solo la inclusión de Galicia en el corredor atlántico de mercancías permitió planificar su renovación, aunque desde entonces los planes se han ido aplazando reiteradamente. La decisión de Renfe de abandonar a su suerte a los usuarios del tren en la Galicia Sur, sin transporte alternativo y sin que hubiese una alerta específica que recomendase la suspensión de los servicios ferroviarios, ya nos sorprende. No hace falta más que recordar que el mes que viene se cumplirán 6 años de la declaración del estado de alarma por COVID, una dramática situación que paralizó a todo el país, pero que una vez que se restableció la normalidad, dejó a este mismo territorio sin la mayor parte de sus trenes. Los 2 servicios nocturnos con Madrid y Barcelona, el diurno con el País Vasco y varios trenes regionales y de media distancia que, a pesar de estar declarados de obligación de servicio público, desaparecieron del mapa ferroviario. Ribadavia consolida o seu crecemento turístico no 2025 e achégase aos 100.000 visitantes anuais. A capital do Ribeiro rexistrou un aumento de turistas respecto ao 24, segundo os datos da Oficina Municipal de Turismo. A natureza, o viño, o termalismo e o conxunto histórico da vila son os seus principais atractivos. Ribadavia recibiu preto de 100.000 visitantes ao longo de 2025, segundo a estimación do Concello, a partir dos datos da Oficina Municipal de Información Turística, que atendeu a 19.500 persoas durante o ano, 603 máis que en 2024. O incremento confirma a consolidación de Ribadavia como destino turístico e unha afluencia repartida ao longo de todo o ano. A media situouse en 53 persoas atendidas ao día e 1.625 ao mes, segundo o balance anual da oficina. Os datos amosan unha evolución positiva e sostida do turismo, froito dunha oferta cada vez máis recoñecida e diversificada, tanto nas temáticas como nas datas. A maior parte das persoas que visitaron Ribadavia foron de Galicia, o resto procedían maioritariamente de Madrid, León, Castela, Andalucía, Euskadi e Cataluña. O turismo internacional representou un 3% do total, con especial presenza de visitantes portugueses. O turismo mantén cifras estables máis alá do verán. Os meses de maior demanda concentráronse en agosto, maio e xullo, aínda que os datos reflicten unha presenza continuada de visitantes durante todo o ano, incluídos os meses de inverno, especialmente os de Nadal, cando pasaron pola UMIT máis de 1.700 persoas.
A información máis demandada polos visitantes céntrase no patrimonio histórico, o termalismo, as visitas ás adegas, rutas de sendeirismo e bicicleta, zonas de baño e gastronomía. O perfil maioritario busca coñecer o conxunto histórico, gozar do viño e das termas, comer nun restaurante con encanto e pasear pola vila sen necesidade de utilizar o coche. A esta oferta súmanse nos últimos anos o atractivo da decoración do Nadal, que está a contribuir a atraer visitantes tamén durante o inverno, especialmente tras o impulso recibido gañar Ribadavia en 2024 o concurso de iluminación navideña de Ferrero Rocher. Hoxe abriu o prazo para que os emigrantes galegos retornados soliciten as axudas no autoemprego. O prazo de solicitudes destes apoios publicados esta semana no DOGA prolongarase ata o 30 de setembro do 2026. A eles, o Goberno galego destina máis d'1 millón de euros en marcas na estrategia Galicia Retorna e tamén na estrategia de emprendemento. As e os emigrantes galegos retornados poden solicitar xa os apoios económicos destinados a promover o autoemprego e a actividade emprendedora. A convocatoria deste ano publicouse esta semana no Diario Oficial de Galicia e a ela o Goberno galego vai destinar un crédito inicial de máis d'1 millón de euros que permitirá apoiar a posta en marcha duns 150 proxectos con achegas de entre 6.000 e 10.000 euros. Esta medida permite promover o autoemprego como unha vía viable de retorno aos galegos e galegas do exterior e encádrase na estrategia Galicia Retorna e tamén na estrategia de emprendemento ligado ao territorio actualmente en período de consultas con todo o sector e dirixida a fixar actividade económica no rural. De feito, desde a súa posta en marcha no ano 2013, estas achegas permitiron apoiar en arredor de 200 concellos galegos máis de 1.000 proxectos de persoas cunha media de idade de 41 anos e procedentes de máis de 40 países, destacando entre eles Suíza, Reino Unido, Alemaña, Francia ou Arxentina, por exemplo. Ademais, no último ano acadaron unha media de 8.000 euros por beneficiario. Estes apoios ás persoas retornadas poñen o foco no rural. O importe mínimo da achega de 6.000 euros amplíase en 3.000 cando o centro de traballo está situado nun concello rural. Ademais, no caso de que a persoa solicitante sexa muller, a contía sobe en 1.000 euros. En concreto, destínanse ás persoas galegas que regresan á súa terra de orixe xa fosen nadas na Galicia territorial ou nos seus países de destino e teñen como fin poder sufragar gastos orixinados por a posta en marcha dun negocio. A segunda xornada de actos en homenaxe ao 150 aniversario do tío Marcos da Portela deixou un roteiro que viaxa 150 anos, Ourense de Lamas Carvajal. O ciclo de homenaxes ao tío Marcos da Portela e, por consecuencia, a figura de Valentín Lamas Carvajal continuaba este fin de semana cun acto que arrancaba no cemiterio de San Francisco, onde repousan os restos do escritor e xornalista e que continuou cun roteiro polas rúas máis representativas da vida e obra do autor. A programación conmemorou o 150 aniversario da primeira publicación deste xornal, o primixenio en lingua galega, data pola cal se instaurou o Día dos Medios en Galego. A cita reuniu a preto dun centenar de asistentes, entre eles representantes de entidades culturais e institucionais, veciños da cidade e incluso descendentes dun dos grandes impulsores do xornalismo en Galicia, nunha mañá na que o tempo respetou a celebración. O evento comezaba cunha ofrenda floral preto do lugar de enterramento de Lamas Carvajal, un xesto simbólico co que se quixo lembrar a importancia histórica da súa publicación. No acto ensalzouse a obra xornalística de Lamas Carvajal como a un fenómeno social que fuxiu do elitismo, levando a realidade e o sentir do pobo ata un punto xa máis explorado ata ese momento, desde a expresión da súa fala ata a representación das temáticas do día a día e populares dos galegos da época.
Tras a ofrenda, a programación continuou cun roteiro polo norte da zona bella da cidade, unha iniciativa organizada polo Consello da Cultura Galega, destinada a chegar á cidadanía aos espazos máis significativos da vida e traxectoria do autor. A actividade estivo guiada por Alfonso Vázquez Monxardín, que foi debullando diferentes episodios da biografía de Lamas Carvajal e demais anécdotas, acompañado pola música dos gaiteiros. Carvajal como un dos piares da construción da Galicia contemporánea, da Galicia que hoxe coñecemos. Un incendio en la chimenea arrasó una casa en una aldea de Tribes. Un incendio arrasó por completo una vivienda en la aldea de Castro, en a Pobra de Tribes, dejando sin hogar a una joven pareja y sus 2 hijos. Al parecer, el fuego se declaró en la chimenea de la vivienda, propagándose rápidamente por todo el inmueble, que quedó reducido prácticamente a sus paredes. El aviso a la Axencia Galega de Emerxencias se recibió a las 23:39 horas del sábado. En ese momento, la familia no se encontraba en el interior de la vivienda. Fue una vecina quien se percató de que salía fuego del tejado y alertó de inmediato al propietario. Hasta el lugar se desplazaron vecinos y voluntarios de Protección Civil de Tribes, que intentaron contener las llamas con los medios disponibles, pequeñas mangueras de las casas de los vecinos, pero con muy poca presión. La intervención se vio seriamente dificultada por el temporal de nieve y por la falta de medios operativos en ese momento. El camión municipal de bomberos de Tribes, situado a apenas 3 kilómetros del incendio, se encontraba averiado, mientras que el de los concellos limítrofes de San Xoán de Río no estaba disponible. Según informan fuentes, el camión de Manzaneda permanecía a la espera de autorización del alcalde para poder desplazarse. Finalmente acudieron los bomberos del Parque de Arrúa, que lograron llegar pese a la distancia y las complicaciones del desplazamiento con el camión cargado de agua, lo que supuso casi 1 hora desde el inicio del incendio. A su llegada, el fuego ya había devorado la vivienda y el tejado se había desplomado. Las labores de extinción se prolongaron durante toda la noche y parte de la mañana, con tareas de control y enfriamiento para evitar que el incendio se reactivase o afectase viviendas colindantes. La Xunta de Galicia volverá a poner en marcha el bono Emancípate, una ayuda destinada a facilitar la independencia de jóvenes de entre 18 y 35 años. El programa contará este año con un presupuesto de 3 millones de euros. La Xunta de Galicia volverá a poner en marcha el bono Emancípate, una ayuda destinada a facilitar la independencia de jóvenes de entre 18 y 35 años. El programa contará este año con un presupuesto de 3 millones de euros, lo que supone un incremento del 50% respecto a la edición anterior. Las cuantías varían en función del tipo de acceso a vivienda. 1.500 euros para quienes opten por un alquiler y 3.000 euros para los jóvenes que se conviertan en propietarios. El objetivo es cubrir los primeros gastos asociados al proceso de emancipación. El importe podrá destinarse a la compra de muebles, electrodomésticos o ajuar, así como a otros desembolsos habituales en este tipo de procesos, como honorarios de gestoría o notaría. En la convocatoria anterior, alrededor de 1.000 personas se beneficiaron de esta ayuda y gracias al aumento de fondos, la Xunta prevé que en esta ocasión el número de beneficiarios pueda alcanzar las 1.500 personas. O estrondo dos fulións tomou Tribes no seu día grande. O 21 desfile de fulións encheu as rúas de ritmo, boteiros, máscaras e tradición, cunha ampla participación de grupos. A chuvia daba unha tregua na vila do Támega para gozar do seu grande domingo de corredoiro, onde os cigarróns volveron reclamar o seu protagonismo. Desde primeira hora da mañá, en cada casa tiña lugar o ritual de vestir o traxe guardado durante todo un ano, cuidando de que cada peza fose no seu sitio. É o seu día grande, veciñas e veciños saen ás rúas a admiralos e eles a correr con orgullo. E Verín gozou un ano máis do seu domingo de corredoiro. Os cigarróns volveron percorrer as rúas da vila impoñendo a súa lei.
Tribes volveu converterse no epicentro do entroido tradicional coa celebración da 21ª edición do desfile de Fulións organizado pola Asociación Cultural Os Labregos. A cita reuniu a centos de veciños e visitantes que se achegaron á vila para vivir unha das concentracións de fulións máis numerosas da provincia nunha xornada marcada polo son, a cor e a tradición en a que a auga e a neve daban tregua e deixaban que o entroido fora o único protagonista. O desfile daba comezo desde a finca da Barreira, cos labregos á cabeza e percorría as rúas de Tribes ata a praza do Concello. Ao longo do traxecto estronado dos bombos e aixadas, os saltos dos boteiros e o baile das máscaras encheron a vila de ritmo e ambiente festivo, deixando patente que o entroido no oriente ourensán segue máis vivo ca nunca. Na edición deste ano participaron grupos chegados de distintos puntos da comarca e da provincia. En total, máis de 700 persoas tomaron parte nesta edición. O evento volveu demostrar a capacidade de convocatoria dunha celebración organizada de xeito desinteresado polos labregos, coa colaboración do Concello de Pobra de Tribes e que ano tras ano medra en relevancia. O remate do desfile, a asociación ofrecía unha cea aos grupos participantes con produtos tribeses. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Nos vemos mañana a la misma hora. Adiós.